Vi dobro znate da ova džamija ima odbor, ima hođu, ima sve što treba na svijetu. Džemata ima, već vidite, okreni tu kameru tamo i vidu džemata. Znači imamo sve. E sad vi ste nešto donijeli odluku. Koji je taj što je mene zanimljivo prvo, da znam koji mi je lepo udodio. Potpredsjednik, koji je potpredsjednik za vlast? Hajde, ja sam potpredsjednik. Ne, sam. Samo pomag. Sete. Hoću da stavam ja, ova narod. Prije smo stavljali, on nije htio da stane. Zbog čega sam ja izašao, kakav sam ja bio u ova džemat, šta sam napravio, moje dosije treba da znamo šta sam sve napravio, pa da stavim. Ne može to samo tako. Nema samo da je dađu. Čekaj, a će ne ove da se obrati? Donijeli ovdje, kako ne mogu dirat po Bogu, brate, kad si ti donio. Šta je problem? Više nije na nama, mogu ja da kažem. Da niste postupali zbog pravila islamske zajednice u Srbiji i da ste zbog toga smenjeni po članu 140 Ustava islamske zajednice u Srbiji. A šta to niste radili po vaše utovrste? Pa da, nema veze, nije to naš, to je vaš Ustav. Šta mi nije Ništa ne mora, nema. Pa ne, ima i to da se to vraća. Što objasniste zbog čega? Čekaj. Pa nismo došli sad da vas smenimo. Slušajte, ne, pa vi ste, nikad ni nećete ovdje. Ja sam ovdje 25 godina. 25 godina. I samo ste došli i donijeli neki papir. Ima to, gdje ima u svijetu to? Pa to treba lijepo da se sedne, pa da se dogovorimo. Pa kako smo danas, mi smo ovdje braća, mi smo komšije, mi smo prijatelji. Trebamo mi to... Mene poznate. Odakle ste vi ljudi su opao svijetu? Ja sam Ja tebe, prijatelju, ne poznajem samo ovo kad si mi donio ti pred ovog džemata. Vi ste ti. I sad ste opet došli. Slušavamo, izbijte iz glave to kako ste živi. Ova hođa naš, on je dobar. Nema bolji. Mi ćemo za njim da klanjamo, a vi dolje. Da ćete... Vi ne branite. Pa šta si mi donio akt kad me ne braniš? A šta ti je će akt kad me ne braniš? Ti ovdje dođeš u ime Allaha da klanjaš. I završiš i izađeš ko što je Bog rekao, ko tebe to braniš? Ne može niko. Samo. Čekaj. Nije treba da se redova džemat samo vrati. Ti znači papir kad ne dođe. Nemamo ništa, ljudi, nećemo ništa da pričamo nekad. Nema veze. Nekad. Hoću se maliti. Nemo s tobom ja. Da pričam. Pa ti samo dođe da je stajaš kavu u podogu glavni ovdje, brate. Vi ste naši gosti bili ništa. Vi imate i dete zdravo i već sam slušate. Draga poštovana braćo, vi ste vidjeli ovaj slučaj ovakav kakav jeste. Prije 2 noći je na akšam namaz bez ikakve najave Senat Rebronja ustao, pročitao spisak kojima je potpisao Mirsad Efendija Bečirović da smenjuje džamijski odbor iako nema pravo. Naš džemat je pristao da bude sa rijasetom na čelu sa imamom i mi imamo svoj džamijski odbor koji radi i funkcioniše. Džemat podržava imama, imam je saglasan sa svojim džematom i radili smo. I bilo je sve u redu. Dok je god bila ona gužba oko Altun Alem džamije, Nurovići su bili zauzeti dole jer su čuvali džamiju. Kad je prestalo dole i kad nisu imali dole više da čuvaju džamiju, onda su se preselili ovdje i počeli da prave probleme. Vi znate ono što je bilo u mjesecu Ramazanu, na džume namazu, kada su došli i prekinuli klanjanje džume namaza,
i vrijeđali imama i džemat je ustao u zaštitu imama, to se ja ovom prilikom i džematijama svima javno zahvaljujem, ali i obaveštavamo, dakle javnost i džemat širi, da oni ljudi koji su pravili probleme u Altun Alem džamiji, došli su da prave problem ovdje i želimo da se obratimo svim nadležnim službama koje su, a posebno MUP-u Pazarskome, da preduzme mere, da zaštiti, da ne bi došlo do krvoprolića. Jer ovi ljudi znamo da su pucali u Altun Alem džamiji i dolaze sa istim namerama ovdje i zato tražimo od njih da preduzmu mere da se ovaj džemat zaštiti. Džamija je mjesto gdje se pada na seždu Allahu dželešanu i džamija treba da služi toj svrsi, a nikako da služi onome i sličnim situacijama kao što ste vidjeli večeras ovdje što je bilo. Džemat je uznemiren i džemat traži da ima mir i da ima poštovanje i slogu u džematu. Imamo je 100% slogu, samo ovi ljudi prave taj problem. I zato želim da i vas pozovem na strpljenje, na sabur, da učinite sve od sebe da ne dođe do kakvih ekscesa, a oni koji su za to obavezni i plaćeni za taj posao, da rade svoj posao i da te ljude koji prave probleme, ne jednom nego već treći put u ovoj džamiji, da ih pozove da uzme na odgovornost i da zaštiti one poštene ljude koji dolaze samo da padaju na seždu Allahu dželešanu, to jeste da se Bogu mole. Molim uzvišenog Allah dželešanu da uputi nas i sve na pravi put, da nas Allah dželešanu održi na tome putu i da bude red, mir, sloga i solidarnost.